мен паланчы спортсменмін, мен паланчы доктормын, мен паланчы, мен шайтанда мен. Сен кімсің? Құрметті мұсылман бір тұғын, өзіңе бір сұрау бердің бе? Meyini bir iğnenin uçuca, iğnenin uçuda, meyindeki bir emeğe kan uyup kalsa, insult infarkt olursun. Polni pametini joğotasın. Men degen atını da bilmeye kalarsın. Kime o çekenini de bilmeye kalarsın. O şekilde men de tekebbürlenmez gerektir. Hurmatımız var. Tekebbürlük de birbirinizge boy kotarışınız mümkün. Özümüz boşkoy çiketten babam bildi. Biroq Allah Taalaga tekebbürlük kılbaydı. Құдайға құлшылық қылады. Құдай Таалаға сәжда қылады.